Dula utenda mngari masikatano nesimba ndakapole hurumende yeZimbabwe uye nechechi yedu yeApostolic Faith Mission in Zimbabwe uye ndakamirirawo mwari wemasimba ose. Ndinofana kuti ndizivise mose muri pano kuti kubvira zvino nenguva ino Jonathan na Gladys Jonathan no Gladys vamudzimai nomurume kusitela baba nenomwanakomana nonomweya mutsvene. Shoko rase rinoti Mujawanyama imwechete imi vaviri nhasi Muropamazona chejesu shoko rase rinoti Mujawanyama imwechete vaviri nhasi Muropamazona chejesu rase rinoti Mujawanyama imwechete vaviri nhasi uno Muropamazona chejesu rase rinoti Mujawanyama imwechete vaviri nhasi Muropamazona chejesu mabatanizwa nase nasiwo Mujawanyama imwechete vaviri nhasi Muropamazona chejesu masita pasita kele Mujawanyama imwechete nokena Muropamazona chejesu masita pasita kele Mujawanyama imwechete nokena Muropamazona chejesu para tapara nose Mujawanyama imwechete batanizwa nase nasi Muropamazona Jeda ijeso muimbeya Mujawanyama imwechete Jeda ijeso muimbeya Muropamazona chejesu Mujawanyama imwechete 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 Muropamazona chejesu Zvamabatanidzwa Mujawanyama imwechete Zvamabatanidzwa Muropamazona chejesu Zvamabatanidzwa Mujawanyama imwechete Zvamabatanidzwa Mujawanyama imwechete Muropamazona chejesu Mujawanyama imwechete Muropamazona chejesu Mujawanyama imwechete Muropamazona chejesu Mujawanyama imwechete Muropamazona chejesu Mujawanyama imwechete Muropamazona chejesu